Ababukeli beNyana Productions ngiphethe abafowethu la ngiphethe abafowethu la abasuka estage njengamanje ngicabanga ukuthi namhlanje bayitholile i-airtime bajabule kakhulu se-workshop bafowethu ngabe khamba kahle Nkosi yami yonke into ihamba kahle Nkosi yami sesingezwe masipikili lapho hayi ke siyabonga kakhulu insizwe yaziwayo le TikTok egijima kakhulu bayibiza uKhabaja ngingazi noma ngibiza kahle mfowethu ngibiziwa kahle Nkosi yami phela bezovuthululana ukuthi kanjani nazo ke siyabonga kuzoba ezinye insizwa futhi esihambisana naye la esiyibona egijima kahle kakhulu la abafowethu kade becula lapha sike sabacosha sabona ukuthi bajabule kakhulu uSpikili kanye nomunye ohambisana naye bafowethu nijabulile kakhulu ngokuba khona le workshop sijabule kakhulu bhuti omdala and sibonga ithuba senior navigator siyabonga kakhulu bafowethu sama sinamumva amasha sithi siyabonga kubhuti omdala hamba nawo malebulu okuyena uBafe ngibambisene naye kwezomculo njengoba sicula sama bakhulunywa ngama sinamumva amasha kukhulunywa ngathi sabafana abancane esiyiphushelayo bafowethu siyafisa nanokuthi abahleli bemicimbi beqhubeke njalo besiqashe bafowethu njengoba benzile unavigator siyabonga kakhulu bhuti omdala ngicela ukuzwa mfowethu uhambisana naye masinamuva kunjalo nje bhuti omdala sibonga kakhulu kube mnandi kakhulu kuba khona la kube intokozo kuyimpumelelo ukuthina into enhle engathi ngaqhubeka njalo abahleli bemicimbi besicabange nathi mabenza imicimbi sibonga bafowethu kuhle kakhulu esikuboneni namhlanje kukhona okunye okuzayo ngesonto elizayo ngake ngizwe nje ukuthi lapha ya kwi-competition ye-quantum niyaya nizobe nikhona singalindela ukunibona mhlambe ngisho kuthiwa nifikile ngaphambili kodwa nizobe nikhona mhlambe nabanye abazobe khona lapha bafowethu sobe sikhona soseka abanye abaculi abawungeneleli umncintiswano ngoba thina abafowethu asikwazanga ukuthi sungenele ngesimo samandla ke bafowethu kodwa ke siyathemba ukuthi ngokuzayo nathi sokwazi ukuthi sungenele umncintiswano kodwa sobe sikhona sibaseka abafowethu laba bazobe bekhona siyabonga kakhulu mfowethu okay abafowethu nje ngizocela ukuthi ke bake basiphonsele lapha ukuthi kuma socials batholakala kuphi kuze mhlambe nabafuna ukubalandela njengabantu abadumile bakwazi ukuthi babathole ngizoqala ngomfowethu oseduze kwami ukuthi utholakala kuphi kuma social TikTok no Facebook ya bafowethu Nkosi yami mina ngilapha kuma TikTok ngukhabaja uzombona koze baningi Nkosi yami uKhabaja lapha uzombona nama-followers athe qaqwa then masiya lapha kuma Facebook nakhona futhi khabaja uzongibona nje imngqoko ku TikTok ngiyatholakala ngumalebuli SA nakhona ku Facebook ngiyatholakala inamba engitholakala kuyo 065 70 0844 6 ekugcineni bafowethu uSpikili lo uyatholakala ku TikTok Spikili SA na Facebook uyangithola Spikili SA and likhona lelinye iqembu lethu lamasinamumva amasha uyakwazi ukuthi uthole ku TikTok bhala uthi nje amasinamumva amasha uyakwazi ukuthi usithole and okunye bafowethu ngiyagcizelela ekuthenini abantu bafowethu abahambe beyodownloada lengoma entsha sisanda kuyikhipha ethi sengize ngamthola sifeature ishukele sihamba nayo intokazi laphana bafowethu esisanda kuyikhipha sikhiphe ekuthanga siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu and balaleli sithokoza kakhulu ukuthola insizwa ezingaka zingena emkhakheni okhombisayo ukuthi akusiwo umkhakha wamakhehla abafowethu abasebasha sithanda kakhulu bawulandele lo mculo abawucula abafowethu nibasupport umculo nudlale futhi nasey'nkundleni ezidlalwa kuzona siyabonga kakhulu bafowethu enye into esijabulisa abafowethu ama-influencer angena kakhulu kulo mkhakha lo okhombisayo ukuthi kuzoba into ene-vibe phakathi nabantu abasha sibamukele kumkhakha siyabonga kakhulu siyabonga Nkosi yami siyabonga Nkosi yami sibonga ithuba bhuti okay danke siyabonga kakhulu bafowethu